ele tustusinga le no fai tau ana leila stay home and fix the nation. Stay home and fix Samoa. Ole pe uma ole o se por kalame fole tustusieta mai tai fole leo le fai via ilali ole sai observa. Ole ngalo ia te ule al fa punga na mai stay home and fix the nation. Tatala no ile pule langa le funo fa no nepi e ata i fonto e ma pe ua fai malato me fule le tu salo fa pe mai awale pupu fu I me lalangi ai o mai fix mo more electricity outlets I mean short outage ia mare me le health to be fixed e o mai fole le o mai mo meo famtalanga e faaleanga ai ma faatise ane utatolo uma o le pawai o le te lele ngarunga ele se me fto atupu le temi o le whenga malo io o fo ila ile ai tatana no mele amatai tatana ona so fina ngalo I tala le fapia tu le fewai ane no fo e fai le malo ya mana ia sole mana ia fo le mtau pule o le me mo motu le epa o le mta upu e whapea lon whamtalaina. O le Bowen. E pei se solo o le tamaitai lea. I so se tangata tustusi ama se tangata whasalau. E na te le whaonga ina se Bowen. E o mai ni ona manatu. I se tangata. O le Bowen o se mea whatusa fo lea ma se mea e mawhai ona wha pe vore le ia tātou pe se launga. E so tai uma ia upu. A lea lai au mai el vaenga lea. O le poem na tu sia te maitai leo Baby Rose, Mathleen, Sang Yam, Ethan. O le ngona al te maitai lea I non tu sia le poem lea. O le mea la mua la o te fia au tango e whawasenga to inga mea lea. Ele au ngana na au mai lunga vaenga lea. E fai fa amta upu e lato. Langa o le poem, o le solo o le tamaitai le fai. Ia o le memo muala, o le whapea, matusia le tise, a leo mai fafo I al malanga al malo. E la ula au tilo atu iai. Toa vai au leto inga whamtalanga e au mai. Ele o saule palemia, ele o mai uman kapeneta, ele o mai umai fafo ia le il kapeneta a Samoa. O ile no foi o e vai le tisi. O le mingi skala le kisi. La le mea la ona fia fua le malanga ale al palemia ma malanga la o ile e Commonwealth la ia lesi vaenga. La me la fia fua o la no foi o ia le ia le tangata e avisau e o la tou patumtumu. Lona lua mea. Whaamua mana onga I le loto I fale. O lona lua na mea au mai el te maitai lea. Mai whaamua ia mana onga loto I fale. O le fesili. O mana onga. Ia saulo le ele o lisi te maitai lea au mai e lalo. Ele tise. Fale mai. O ina whaual fale mai. Alale mena tupu le tise el temina o to ia el malo le ini. Faaleanga al tanto le HRPP. E o mal temine. O le tau mawhai e fix le mena nan faalea. E tau te saila I le malo le temine nei. A tau te le au tilo I tua le mena le o na mafua mei. O inga whaual fale mai le kuk whai mai e kaung fale. O le tau mwhai le malo e whai se me whai e fale mai la. Na matal no nei male tasi o fo mai sini e o. O ia foi leo lo fautuina foi al tulang al health. O le polo fesa voltam. Pa melanta lea. O le mele la foi le fal mai la. O la ko renovate ato. E fai e mo me o mai foi la tele. E fai ia tautonga me na specialist foi le e o ato specialist e o aku I fa foi. Fai tautonga. Il fal mai fo le la fai. Ai fai al fal mai la ia ko renovate ato.
Langa o matua ile au nga tua ile anga fai ala wal fan mai la e na fai la tale le si vai te mine il ta pokala fai alta o tonga vai nga le fai ta tonga foma pe ako uma moli e o al moli fo le alu licenza pe uma ai so e tunga wa nga fo sainga ma fau ko kongu ia me fo ia afiole o e kon ia mantua e kilo ia e kon mena alu lo le vai la e tu ala I fa fo le afi tau na alu le vai la ia awa tu ton ia alu fa kamanga pe ako uma me ia na fa uma le tau tonga I mo meo o moli fo io telefonia ngai nurses ai le tu ia le melna e tu ia le maro le wa ku nginga la ko fo se falma nela na le fai atu ai fai fua fa mtalanga awale o soro lava ma fa o so ko le si va nga le tu o me ona o so mai la ia le ia o te manu fo ia le I tu langa me ne fa mtalanga al mon me ka mai ki fo le o le fo kwa lui fo ngai ali fai ia fo tustala ia e mala le o la fo to nga ia o tu na tustala sa mo o mai fa fo o ngai o le fo ringa mai il mato wa ia tu fa fo tu langa nai ele tai ya no ole tu singa tala ile meto no o ye o to fo ta to on li pu ki sa o mele ku alan me au ko le fa a mo me opini opinions nga ko ke mai a mena mato to fai mato tanta fa sala e fai mato opinions analyze me ye tu pu mai o samo on tal noi na la ia le mala le tunu a oko o kuskala o kusisa o mai mele ko va ai ma mele ai ko kele o mai mani po en swa pe e afu e mai manatu si se tele malisi me matua I mawala lo la vole to nga me o mai ai ia tene le se tu lo ia pa ia fo ai nga mena ai e tau ene mam la le lo nga nai fai ia fe ol tolu matau ti al na le no piki o mai nei le I mean talo mai il tene le ia o pe o mena tu lepa e te le ale famtalanga o mea ia e silele shore ra ku fa pena nei e ta ua lo ta matua pena le ia me nei Langa le whaingo fie o mea ia mo me pegi weapons. Tangata ni e wha tangata o tau aile atunu. E wha oro a tau aile atunu. Ia la tu whamatalanga ni. Pe ua whai ia le paua. Le peso o le paua. Ia ma le mele o le wharimai. Pe ua whai ma la tu au penga to fight against government. Wola tu whaangaina ia e oa ia whanatoi. Tinga nei lo wa iwa whaalonga le atunu tara no so o ia mea. Lato a whaitau male wa ngata I o lato mawhauwhaunga. Paua I o mea le lato te whaoro a tau ai mawhauwhaunga le atunu. Wale aia manisi mea nothing else. Lato manatu. Ia le lau whai mai ai. Stay home and fix some more. I've I finger or heading there. If holding on my or my vow or my vow so here feel if I more to know. I want me to Nalato fire ni memo more of a pair ya sam. Woman we have a pair more sam more yala to lay. Afasi. Atou a verse tu petino e tu petusa pe fai mai fai mili tofu se laudi ma se fu le am po o atu inga famtalanga na tou a verse te ta I miliona ile atu eu tu malo na tou fatino ina le mele ile fia tau sanga tosa pe tu te mai la o mai ele tofu ele wa malea tatia mena Ana pai ia Samoa ni me whape I le ati na ina paule men na tō whaangaina I le tōteimi. Na aluru tōteimi mo le meo economic development o whale
ia le lai le economic development le whanmai. Lea te sauno ai. O lea tūranga le whanmai. O atua saina whai le whanmai ia lato whainga e le aisi se ma whaina lato loa le meta o le maintenance o whale ia. Unless na o saina em whaina o atu whai le lato le meo o le air condition me whapena e le whainga o fie. Ia leo atu tūru, e le atoa se lua se furu tausanga, alo mkua kuru leanga. Oi nga whaia, oi langa whasiri, e pau langa o le tatu whainga malo, le ua whia ngai le tatu le whainga malo te minei ma lea. Just fix it. Don't point fingers. Just fix it. E loa na le leadership le lei ma lea o ina le lei. Au ara tu sia lima po ai. A ua tau atu roa le me tau na fix. Ua tatu te toe whinau po aina whaia. Leo tatu loo seina na whaia. I under who? Le supervision ai. Tu le epa. Tolu leanga taili whare whamasino. Toe whia miona mele toe whaia. Au le tau te tala noa mea tau le economic development. Le mele ua laina fo i saulo ma le malo fo uri timine. Change the whole subject. O lea. Do economic, I build the social. The social development. O ila o lea wala ina fuli lea tunu. Sa o mele o leman taun whai. Ati na e mo mua a inga matangata. Tatu te whiu ala whai le whare mai lea. Nala wa whai me uwhai e i se tasi fu uri fo mai. La atu e renovate a koa umalafa. Tatu talo se ia le whare mai tele le la whai se wai. Isale. Ia awane I whai api o whainga o whare mai ia. A ia whai se whainga po. Matu ni kon kalate nei mai ngai New Zealand pe atu nei Amerika. E le lei ata mai ia. E le lei io e mole maintenance. E tau ngofie le maintenance. E whai ngofie ngā koe pio ia pe a i se whapena. Ma whanoro. Ia, mana ia le. Ole mana ia ole mele na tala noa mai se di fo mai le. Wa al taimi nei. Ole ave fa fo mai. E ta otoi. Al mana ia la al mele. Instead ole toi fau o se fal mai fo e ave u mai a ko aku fo ia a toi fai ia mai ma fai emergencies mena. Ale ol fantalanga la ia ave sa o lava ia le fal mai ia fo le fai ta otonga ma mena. Fau le al fal mai na ia fa to tonga le me I me uma tau to e fai ia tau to ia ona mai le fo mai fafo e ngā lulu e fatasi mo fo mai le o chamo ina ia ma fai ona tili ona tia ia le mala malama o nai fo mai samo ia ma ia fa to tonga le to tonga e ma fai ona fai tau tonga o chamo o le metele al na elelei fo mai le samo alelam elelei me fenga luenga ia pe fo masingi lenga pisar ka ko inga bo ele ol masingi askamo e kiroma alo o pisar ko inga ale alwe fa ka uma o lus mo ko sanga e tonu il palmen ale alwe fa ka uma la se masingi el falma to nga me la fa pena le fa le tonu el falma o I samo al tulanga la ia tulepa le olai e solonga lei ia pokalame le mana tua o le fatua se furu po suta si nei masina talo na yele e fainga malo le tonu yo e le ma fai se fainga malo fa kwa ku ngai ai o ku ka ma fai me yo o levanga nga fali ton atu langal na tu le pa e tau na mala mala ile malo le tunu o le si foi mele le ngo piki mal tu singa le o le fa pe mal to mai tai le o le na te fa le o mai manatu o le atu nu wato that is very wrong. That is very wrong. Ele ole kongu wa ko le nga ke mai ma ole 99.9% o ka o le atu nu wa ru mai I mele ma le yen malo wa ola to ba yet o sila tu le tunu ole ma wa le to manga le ale tunu I e o ai si e jau pipi le ole o malili e le mele le tu por termina I tono malo ai sei banga ai la ngai ka fa pe le la uri o fun ko e mala uri
La mai tau sasa mai lava me lea o le ngoi, o le pepelo. O mea na la sasa mai le ori. O le vai no whalongongo fo il toina. Ilanga po kalamele na sawan na fi. Tale. Ala sasa mai al mea nga. O le pepelo. O le ngoi o kupel malo. O afe e potoi a le toina ma le ori ia e la tu te langolangoi. I le koe poko. Mai le i poko a. Kamai e sa o kala makua ya so. O le makua ka le ulu ya sa wa ful koko vale. Ya tala eto e ai ya so ya e fainga ta ona langa oto ilalo. O tu langa na le wa lenga fantal mele. Sa maua se mawanoa ma le Minster o le soifua maloloina. O le tua tolu aso talu ai. Langa sa o te fesili e se te fa manino mai ala sunga langa lena e ta ua tata noanga i lungo le tio. O umanta tongi 10 miliona. E fa pe man tala i oe. Uman kokongi ele tato malo i ele mena amata mai tule e pa malana vaenga. 2020. O le na manino la mainga Minster o le lua afe lua se puru before le palota tele lua olu tasi o inana amata mai ele 10 miliona le i vaila au a le sila tala matango fi o le ilonga ana au mai pilanga o le li tala no mai lunga le malo i meia ai pina le tau fale anga le sa o le ua maua le me connection na le tatu malo ma le malo fiti i mo me le me tau chemistry ai me kau chemist i mo me fale pharmaceuticals banga yo pe so tai mai pa foi fale e fai fala le la ua ui tu o tele fala au le na sioti sam lo wa mawat na spente e fiti le se lau wafe lo se lau wafe tala le uta foude na batu fala au so le tala la Minster ele ia se te mi au mai lunga li potian malo sofa o lea ua tūlanga le leile tūlanga o whala au. Ia maritatu ai tā lafu le 10 miliona le na whai tūle epa maran vaenga ma se vaenga fia me. Ua uman tutongi. Ua uman tutongi le 10 miliona le. Le whaua maua le wheso ta inga ale tato malo ma le malo fiti. E aluatu ai ia whala au. O loo manuia whale whala au whale tala vai private. O loo le pia o le e na o whare tala vai ele malo o le tala la Minster ua lewa pai la piki e kanga i whakala vai ele malo yes le ia le au whainga luanga ngā mafua ai ka paua le 10 miliona lea a fesili la mea le ngā tutumu whata o whare tala vai e private ai oki whare tala vai ele malo ai siria te lere tu per malo na no private na fesilia leo sa mo o fel mele amata men mele ele o le malo lefto amata ne yo langa pe o le uta nga i le tisema langa pe o ia le pe faima a upenga le awari ia le la na fa utala me fa pe stay home and fix the nation fix samo o me fix o le fa ya tu me na le anga ya auto sa le sa le ale sa longa tu le ia mana tu fo o me ia le wali o le fa yo ngai lo ko le fa so le wali ia la ko kambalai o e kape mai le pau ia mo mai lo ia le o mai lungo o penga tu failangi ia au mai la tu mana o le mea so se mea fa mai lo ri lunga i tu penga tu failangi ale tala noi to tono le o palmeni e ma se mea sa o ngai me o sa le tau lana o tono o palmeni pe ona sa noi le fionga le li palmia o mai ka ko pingi kongui ai o ko ke o langa fo ele mfanga kali aku se o le palme o mingiska ma ilungo ko mea ngai fa ai o mai kongui e o mea la le voi la o fai si umi voi le i fono i foi
E la kalaka foi lo fongo e fainga vai vole le o le ilo ma se kaukala le wori i me. Ai sea. Wala ngai le fingo tonu o tau tala i me. E pepelo uma nei me o mai malako. La lau ke lo. La foi no foi o la me la ko i e palmia i le pe o le pawa ai sa uso. E la kul palmia lo kuku o me la se tu lo le fionga le li palmi. E lo kuku o me la sa welpa. Kwa vai ke le ia to nga la foka tu le. Malo. Paktai. Tao o mai i leota o le whala u api o headline mai le tala noa le toi ina i le leo whape mai. Se o la uanga sala tele luma o le atua. Pe au le whaasa oa mea se ale malo. Pei sila Samoa. Whanonga le whainga o le tala. O la uanga sala tele luma o le atua. Pe au le whaasa oa mea se o lo whaia le pāle mia malang whainga malo. Ia se sau noi. Mana ia i o le mtau pulna. Ona o le o so mai ai i. O tango tu fole le wha wasenga le mai ia tala alto i. O lan tala momu. Ua tele na wale wha mawalunga. Oi. O le pale mia. Awe. O le tala na le momu ala wailan wha mtalanga le ano tango le leia. Analyze le lei ma toe alu i tua i le video lea e whai mei an whamtalanga i. O le fesili la le o te fesili ai. Whaamau alunga ia Samoa, o le la ua vā le tal noa ia. E te tau ana ma kua i identify le mai le whaamau alunga al palmia. Whaamau alunga ia Samoa, po whaamau alunga ia anga ia. O le mele na tau ana mautinoa, a whai o le la ua ava, o i leila e lei sanga ia. E tau tala mai ei fua i le atunu. E leo whaamau alunga al palmia i le atunu. O le la ua lava, ia, whaikai ei la ua. O i whala ua i e so rau la ua vā i tua i o. Aua lea mai e luma i langa e leo whai e se tala leanga ale afu, ale palmia. I le atunu. E ai. E ngā o la ua la e whapenga. Whai talia la ua malvana. Ai wale mai e tu ngā whamtalanga whape whamaulunga. Ia, o le tūlanga lona luo. Lona, ia, tele mea soli tūla fono. Mai tele mea soli tūla fongo almalo le ingi. O le fesili. O ingi whamaumaungo ia mea. Lai mea lei ona whai mai le tala ai le lau mai la. Lau mai se i malama le tunu. Ia, o le lona tūlu. E kele mea ngā whai ar koi. O le whao ngā se tupe ale tunu mo ia ma le ainga. Whao ngā se le malanga le na sa wai le palmia. Ai whetau i ma le maliu o si o lato ainga. Ele au malama marko inga mea. Sale. O le alama sa sarko inga ona po le na whai mai le video le. Sale. Le ala sa mai ko inga le mea le whai mai. Whao ngā se le tupe ale tunu mo ia malona ainga. Ia, ua muli atu ai a male to tele. Ai. O whai meo kako muli uma koe ia i le mea lai kup. Whao ngā se e kup. Ia, longa lima. O tupe ale atu nuu. Ele o koe popolea i elin palimia. Whai meo kupe lea kungu lea o whao ngā elin palimia. E whelua iai. Ia se wa vai. Lona ono. Whaali le wha maualunga. Ma mio le tonu. Whaali le wha maualunga o le palmia, ma mio le tonu. O le ngai au ke kuria kunga. Po le ani a mio. E te taona. Ia. Sa wai lo male mea lea. Le fo te tau ai foi le mea leo le ngoi. Ave whaangoi o tupe ale atunu. Se sila la iei tuile epa ile mele o iei tala noa al tui. Ave whaangoi tupe ale atunu. O lea ele mele tamu whaitoa ina le tau i tangata. E malama le au ngā tupulanga. Le future Samoa iana tala i e whai. Awa o tala ne e whai.
O tala, o le te tau ona malama iei, tamaiti lau ngā tupulanga. Leo le au mai e whau le malo Samoa. A whaila e sau ianga ia koe ngā kalawhapea. E fesili la tamaiti. Oa e ako pe wanga o ia kako panmia. A whaila e le mawhai ona ia whaamatala ina le melna. O lona winga. Wa tau pelo ina lola e tamaiti ia ngai. Te tau ana whai te to ina le ian tala lai whai. Eo, ia si melna no tustusia mai ngai i le interview le alto ina whai. Patai leo ta, mana ia lo tau whai ai te mais, mai vaenga ta i tasina. E anga i e ta tala noa. Ai ta tere i tala noa i points ta i tasi. Se eu ta fesili atua. O whea o iai le whamasinonga malaku woni le nau mai. O whea ta o toi le woni, whaalua na won mai e whamasinonga. E aua ne i ona toe ta ua se e ona whaina ai pe ta ulanga i nai ta mani anga o le ua ta ua le pale mia o le atu. O whea tati ai mea. O lona winga e se sa utonga tuila epa, e se sa utonga o isi tangata un. O peo le mele o le ua whoringa mai, ia ta ola i meo le ola wha mawalunga. Ua lewa na whai atu sa mo le soifua wha le ola wha mawalunga o to ina le mana la whonga e whai le atunu. O ai o la ua tangata wha mawalunga re iai. O ia. O whaafia na ia la lafo upuleanga ia Samoa. Whaatusa ia Samoa. Tulau wā langa leo ni upua oe po ni upua. Whaatusa Samoa i mo sol whanua le pelia. Tulau ngana. Langa le la tatanoa i le reality. O upu fesa oe upu ia. E sau le ngutu o tamalo lea. O le ala le upu ta te tango identify ai. O le ola wha mawalunga. E wha mawalunga ia te ai. E wha mawalunga ia Samoa. Ioi, leanga isia. O whea le lalonangi nei e sau ai fia maponga ngana ma whi mei ea ma ase wailai uputala. Leanga o lea. E leanga ta lau le sol whanua le oe. Ia le ngā. Le fua. I le fua. Po le alaba. Po le alaba. O le atunu matiti baelo. Le ano te whanongo pe o tau mawhai e te tau whaalelei mai, tau whaamanei mai ana sauno. O matanga, toi whiu e toi tau tapu e ia tau nongo le leili whanongo tangata. Ina ua ba ai mai leli, ua nga ia tu le atunu ia te ia maolanga town fall lea. O le ana le amtanga o le town fall le lili lea, o le toi ina lea, o le ola wha maurunga. Dea la ua nofo mtau mwhai e reverse le mea. E ave ilisi tangata. Lona o langa, whai pea lona o langa ia so uma. Lona o langa le ua pa ua ili pa mauralo. E le toi tu. E o me ia le oti maluifo tu nga mau. Nga ke le koe maua le mele o whai matai o le atunu. E a fwoi sia. Langa le utoi tau tala le mea o wha mawalunga. E le wha mawalunga se la uli. I le o wha mawalunga. E na tele i whaia ni upu wha sausili. Na tele i whaia ni upu wha mawalunga i le atunu. Na o ia lea. Ngā o ia le ua onga na upu i le atunu. O ai la le wha mawalunga. O ai na avea whaife au o e ka le sia i tutu le wha masino. E na o i e lona o i na mafuaina to ila lo popo. O lona to ila lo popo lea. Le ina ia from now on. E o ora i e rua, e le to e pai se tofi pale mia o le atunu. O le va lea ia le hita pipi. Le fili le hita pipi, o kaunga kuri ese. Kaunga kuri ese ko inga lea. A lako le fei se fofo i lako ko inga lea. O le lako ki konga kwa le ko ima se hita pipi. E umare si au ngā tupulanga, saure si au ngā tupulanga. E whababaua ia i, aisia. So lele o lia tu ele o lia tua tui balea. Ele o lia tua tui balea. Ua onga na upu o sala na upu e lafo ia Samoa. Ale sau fai me whamaurunga ia. Na la lafo la uden manitone upu ia Samoa. Le ai.
Not even one. Ele mo se upo tasi na haulala faktai lawa e mai me ia o le fa mawalunga. Ia vai la le upai mai. Ua tele tupe fa nga o tupe fa nga se. O tupe fa nga se le pinga mai ku I pala mai ia le me o le afu le ta o le mele na fai le fa farenga. O tarolo. Ia tarolo. Ia le o pepe se le kalolo pengu o le io. Vai me ia le si o anga ku io. Ai se. Se fa vale kinga fa ia ku pare mi so le o fa nga malo ne ia nganga ila na pale mene. E fa me melo le pale mene. E lo tu funga na fa ia le pale. Ele taula e ma fa. Ia langa ele malama ia. Ele malama tu le pa fa samo. Pa ele malama tu le malama mfontoi. Yo, ta fa pontoi el mga fa na tile malama ia mea. Ele tai o ele malama o le pule. Ai sia la, me ia le pule io le town boy. Ese le town boy le pule. Malau town boy. Ai pese mani fa penga o pia te malama le. Le lo e tangata ia ni mea fa samo. Ele malama what is the lolo all about? Yeah, la so finang alo leo. Mana ia tele le mele wa au mai wa pikia sa wa mai ia tulanga le na misia te au le mele na talo. Wa le fo la vea fo il fam talanga le alto ina. O to yo fo ia ku ka lo lo me. Ia ai pe o mena vo le wa mai. Very nice points ia na mai nei tulepa. Nei tele le mele na mai nei fo le fa maulunga. Le la wa au mai sa o ala wa. Winga ola o mai to ru. Oi la le fa maulunga I winga ia. Io to o sai lele. Wa wo tele na upu wala. A o ye se upu wala fo e palmia ngai anga tono le tunu. Le ai se. O no winga. Ele o fa maulunga la a fa yo la na te lo. E fa maulunga palmia. La wala wala ia ba. Wa la wa ye fa la wa ba. Ai wala mai lunga fa pe u fa maulunga le tunu. Le ai. O ia le wa to lau mai me ia. Ma nei tele to mai ngo me. Le wa lo to I foi. To tele la to tu ia. Io la to silafia. Il vai tem nana fai tala na alto ina. Ia fai la o to fai wa. Na o to fa fonga mai. O le wa to lau to lunga po kala me ia. Ia tu lango to ina ia ai fa pe foi le palmia. Ia mana ia tele o le awa paso solo to alta o tu ina mena. Ia o le tasil na me o le wa ta kavaina ia mena ia o lo to tongi le maloni tupe. I wale si fa sala lau. La e fafo. E fai e fa sala lau. Ia Ola o fai man ko inga fai ma o ko kongele el malo ia wali si fasa lo le inga e generalize le lo langa tala lo inga le la ve ko imka wa so le mo esa ku pe il malo Tadi. Ai no ngari lo ku le pa le ka ki ka wa ko se me mo sa ka pa ke kai le fu ali. So de o for ko inga ngai so le Nei go. On mele ilo ko inga o sa wea so. O pe wa vai fusu anga ka miki fo ia nga mo inga maka fia ko mai lima. On mo kai fusu sa wea mele we ko inga se fa fe ngai do nga la fo mai le malo. So le o va le par meneri o ko ngi me ku pe ia ka o. Ba ai la oi. E alang ka kala ko inga mi Ona mea fai anga le kio e fafo. Ene te kau kalai. E toi whanga nai nā to ina ian. O anga mea nga fai anga le kio. E oi. Te vai le a te loa o euso. Anga whaape o mai kaimingi o le pale mia tu lepa. E le mai mauar kaima ku lepa e karangoa le ngari i le oskaria. E le kai mai mauar kaima ku lepa e karangoa I koe ngā kangakaia. Ai vai mon meu ko ilaro popo. Ana tu e kanango de vale. Tai pe fela mele ka ki kanango ai. Eu tatano
o le tangata to i lalo popo. O le mea nai maua. Ma le tangata e whaeaina. O le tangata e loa ola e ola i lalo. A o le tangata to i lalo popo. O le tangata wha mawarunga. Lea lai mawai ngai. O le tangata e ola wha mawarunga. E makua ki whakoa. A o le tangata e whaeaina. E loa nofo i lalo. Maulalo ma le mawarunga. Ia, tio, le mena le leipeana tapa. Ia se vai le oso, mai fai mai tupe. Ia kai lo le wadi ngar tu ta ia e masavea ma lato, ma turisi. Ia o se uso nei. Ok, lo foi la que i mai ka kamai. Ava pe me ka o kai mingi. O la ufe siri ka kamai i siang kamau. Sali. O mo mai o se kupe anga ke ro ka o mai. Ke rola kangaka le mawalang tupu. Ka kengo tupai. Wa ka u nga so tupai po la mera o. Ei vai. Pegi ana le o ka ike aku in mene. Si. Fai po la ko ka u nga mo lia kupa. Sama ka kenga pa pili ka ua le mau sanga me man marod. Ole. Ko fale ko ngal ko inga so le manga kala so. Le wala bebe umba ko am ka ko. Ke ya wala bebe ko am ka ko so le ale so me fam talanga. Wa ko kong ya le malo inga ia ka fale anga ku ya la ko. E ka makala lagi ka ko fale anga tia. Ai so le mo ko ka ulo kong yo ka fale anga so le ri. Yang awak ka fa vale apa ka lo so mengi kala ka fale anga si Sen. Ko inga sol paso so nga vale so le ko inga so. Ol menga le wo ye to ina anga menga ia mal fam talanga lalia. Ai fe o mai sa mo. Boy. E pe ala lo ko va ya ko pe ala fa nga ia ngai ol ka ul po ora. Ai te boy. Kasi nam ta upe ka wi di lia de poni. Anga to telo tanga telo malama so le me. Ano ka do malama de me de le algo o sia tai sam. Ke lo le nga fa fauri uso. Ia. Fa mai kama inga. Nga fa mai samo. Na fa mai e to e a fia i maleri le sa kum singa o le. E ke le la fia ngora kama le. To ka ngope i le mea ko inga. O na so le sorry. Ole mele u te fai atu ai ole la u ka mai au mai kupe e kau ke kau faaleanga ko i Samoa. Ia. Ele ka kau mo dia i longa fai o kala se ele ngi fa vai le ngi kala le ngi fa vai on kala ia. O pe ngi fa maungi on kala ia. Nga ba ai ni invoice na mani invoice ni tau. Se vanga nga loko finga o pa. Se ilo tala no ala matupai se fai o foi la le site tupai. O va foi la le fi o kupai ku inga ngai al mele o nei a le masanga me o ia. Ole ake eu ku ia foi kakari. O to inga tato uma. To inga tato uma. A fai o lai min le to ina chesi. Ai le anga lana o minga o le mea, o le fai mai. O to tongi le malo, ia tangata whasara lau lei fafo. I tau wha le anga mai a tātou. I le atunu. Ai mai lai. Ke loa. Ko inga so le pe wasoso e pe a e so. E no kana mo ia. O mo ka mu vole le ai soso. E kala ka miki vo e fish tamu a fafanga wa feu. Ko inga so le mo kwa feu wa mionga ko inga so le ule. Au ko le ko popole folto ina tule. O le ko pole ko inga. Ola ke sila fia le ia. O ang fam kalanga ia.
e mawhai ka kosua inga ia. Esa oa. E mawhai ang ka kosua ko ngai pea o mea asiata le na whai anga i leo ngali ia. Ole tūlanga na tauna ia. Ia. Se i ka ko maka pea. Se i tatu mata pea po le tūlanga o ie. Le si mea. Le ko ingi sua koe whai ia. Ngal wha mga koe o le whawham singo ma leo. Ngal wha mga koe. Sale. Koe o ilunga le video nga koe whai mai a kalanga al ko inga. O ngā ua ku i ku la whungo me kaung sa wali. A ngā la uang koe breakinga i me. Ai lea se mea whai ia. Le se mea o whai ia. O la fwoi whai kan leo se kako whai ak se i osoku se abak. O ngā kam whai whai le abakul kaka ngai loka. Wai ele mele le tupu nei. E whaingata atu le epa le avu. E whaingata le tūlanga le i Samoa. Langa o lea e ia tangata i tonu i imtanga luenga ia. Le whaingtanga mele i nei i Samoa tule. Ia. Taola le keisi leo asiata. Ia. O le ua mangingo le matabai. O le keisi leo asiata. Ele lai whauinga se mai i Samoa, ma te leo whai mai o pepe o lotu i Samoa. O le li i le komisina, le sa komisina. O nā wa ia auto ina, o nā whai mai o ngā wa i New Zealand. Le sua singa luenga i nei. Ia nga, ai ngā koe loku i Samoa. Nanga o ia ngar kangi rea. Ele ma whai fo i la, ele sui, ele komisinga nanga o lango la i keimingi i Samoa. O whai i se whai ngā nanga i le o si komisinga. Ele mawhainga whai ranga de o si komisinga. Ele mawhai langa po o aila ngā o neri ia lea. O le mera le ngā koe fo i eireli i Samoa. E alu e whaatari mai le fo i atu asiata i Samoa. E pu e vai ngā ma koe whaafou e roa lana tangi lea. Nanga o ia ngā whai kangi. Le li lea, le sawhan komisinga. Le whara o manino. O le kangi ele mawhainga lo kia ese komisinga lango po se komisinga le kumau. Pau ale o kangaka mwhainga pero kia o kangaka the original kangi vale lenga iai. Kangi o aila. O le li lea. Palasi mai loa i whenga ia a loia a siata ma loia o lea tula i mei tangata e whai uia fesili. O ilingo? Tim. Oi? Tim Fesili. E to tonu o le ofisa o le loia sili. A le whalaka ko ki kilo iai. A o i fwena le manino i le tatu wa ai. E le o whaitu au whapea i le wa ai ale loia sili. Ma le fionga le li pan mia. Awa ana whapea tutu tangata i e pei o le mea pile. E pale whai e whaswani i tangata fo i e au atu i alatu. Whaingofia na whai le loia sili le whai ngon melea. Pengopia na whai li pandemia ma tulanga me whapena. Peitai, ua tu ua i tangata whai keisi. O lea la na tau mawhai whasota i mailo ia asiata, ma tau whasota i malo ia a malawari. Ai au mai ere whapele a pea o vale lai whai ai, ko kongi mai e la tūle, ele official Lois. O whengi me lalo le lai kongi e kupe ia Loisili, ele official Loisili se pasese o se tangata e latu isama. Desi me whapenga o longa winga. E kongi lai la wari o fontoe mai fo. Ma le rire o le limpore. O la kupera e abe whaonga mai eila. Kira la ke leo na fianga o le mele. So o le whautuanga aloia asiata ia asiata. Ude la oe peke whalongo mai whatonunga ma uoloia. Peke whairo. A o le mea monia. Ana alu asiata i sama. E whai pui leo ngā rila. E umalana whai pui leo ngā rila. Ai kao fio lo mo asiata i samu. Ta se i e lo mana travel documents ma whapena. So ole fianga tele ele umala mai tele dangata. Nera whala uoso ko ingo kule papa me e pala ai ma fefe. Au, itasi le melo ai, le pau leanga o ngikanga. Kere la ka ko wharongo no atu, o le pe o fōringa o karango mai seisi, ia seisi a whaingo mea. Seisi mori mau o le tūpao ta mai tai. I le keisi whono whanongo tui.
Ia, ai whao merita tanoanga I lipo ki aroko I. Ole, me mua lava tu le pai le tūlanga le ia siata, ele i se case. Ia, Na toi au mai tua ele lo ia asiata ia le case wale se case. Ina ua le alu na asiata I Samoa. Lona lua mea. Ana alu asiata I Samoa. E ele si tangi fou o lai whakali mai ei. lang kamalenga ko alak ni. Ele mawhai on toi whaua le tangi lea. Langa ele se case. O le mea lai o iai. E ele ke le tangi fou. E ka o fiku ia asiata I o. O le mea tonu ana na leo na foto ina e loia. Ya la tala noi ta mo meo ta masa salonga. Ele ni Ia. O lo masa salonga na o chau kama ngai ka ma fa la fa sika. O li mongi. Kono toe. O kangi fou nga le la ko e kangi I melea. Kangi makalua me ngala fa. Avo le la kangi se. E ui fole melea. E malo asiata. Al tulanga la iei. E ka ofi. E pe ia o 2 years. O ngofo ia Samoa. Ai le ka Saulele. Me tonu ana e malo asiata I me ia. Ai umaifo. O tulanga na o iei. Lua tau sanga, tau sanga o la lava ka vale ia fa perfenga I la uri. Ona o le anganga le uri ia. Ka fiofi kai o. Auangi koe sau. E whaingaruenga ma kausi o ngai. E se le leanga nei tu ngā mentality leo I tangata ia. Le ngā lawe ko inga. Mai ei le ese le le se alofa. Mea kongua le ka le se alofa tu le. Alua kuarka mai I le mali o long kinga. E te ulong tina ele I ka male o king fai pupu. O lai loka. A le mena na lua tuai. Ke ofol to ina. O mkoe o ofol ko inga. Se I whai atu whai san tala whapea lei. A mai ka mai alu I mkoe abele leo ka. No. Ke loa, e te loa o eusu. Ke loa o e leota. E mau pelu ma fau linga o ta malo o te mina whai le interview. E pasanga la I a king whai pupu. Ke loa fesili, ke loa kalavuipi, oka sole. E lea se mano ma fau fes whai a kortu sala whai mai. Oi, ua inge si ringa. Panongan whai ngorkana. Oi, ua inge. A ke ua, ana ua ngai loa i Samoa ia. Ke loa. E lea ia si o ia ngā wha leo e pue. Ngā maua na ia ua maua ala ua whai mai. Ia ua whai ngā ua leo mai Samoa, mai lili, ana mai ka pue mela ko wakai. Spai. Pau ka i, se ese sole, ese le o mea le kumaro e whai atu. Ese le onga. Ese le onga. E si le fia o e tu le pa. Very dangerous e mo tangata fo le silent langa toi ngā mele. E ke le vai ko aggressive le sau lunga fo le au mai ka le fai mai ia. Teila o mele I tātou fo le aka ko vai ko aka ko alu. Ka mai. U se silent ale lui fo ko e o fai mai alu poe. Ale poe mai. Ale poe mai. Kama ko ye le se leo ngam kamino ma e u lalu. Pero kamangan, bai ngale. Se le anga sol. Le mo le ko pero ma fa le interview pe o mau. Mo me tele o langi. Ale o langi o lansinga interview ngar ko inga. Ala kala ngar fa ya ku ko inga me ko ia. Oi. Oi ngai. Pe fa le fa kanari lo. Sele. Ese ole ese poco de anga ko inga maros. Yes. Ese poco de anga. Pe me. Oi. Ke le loari wo ingele. Ake makaunia pe minga wo umane wo mga spele le tasi miliona mon tu po le atunu esu ei ora pi. Ia, sa lele. Ora kai mi konwa. Ma pesa mo esu enga ola. Yo.
At kay Ala ka fao ay au ka fao lapi. Yo. Layo so nga ora pi makalo makala yo ay. Usa mo fu maloka si tina fore. Fa me o lapi nga. Ai e loka ku ya el tina ai oso mai me o lapi. Yeah. Ay sili man milyon at ko pengaru suwe nga o lapi. Olen tu mau pea ya sa mo auto fa longo wingor kamalo dia. Kai fiu tu le pe ko fa la languanga kala ya samo. E fiu ko fa la languanga kala ya samo. E matu ya na ya vai no sei kia sa mo sia kam. No sei kia sa mo sia kam. Sa ole. O a foi wingo ki fai popo mona. Kalo fai leang ar ko lua mer fanga ke amar ko lua isi fa ukana i. Sa ole le so. Ne ole fiang ole ambio leang ar kamalo le. Porque le ole fiang uso. Ele se kama ni. Ole afuanga le longa makwa ko i dalo popo ele ko ele ko sa bangore le kankare. O anga faufunga le anga ia. Io e makaukia. Ele tala tus pa ia. Ya. Tala tus pa ia foi le fa pea. Pe fo ina tu lo wola. E tau yes tangata ai ale ai so wolofa. Wa mai maua. Uso. Porque inga le makua le loasi pela me ka ala ofa. Yo nga le CEO chi me lo. E mo ya. Em kau kia. Kwa i makau kia la. Pai mai. Oi. Walo kasi ri. So fa ku pe uma ke man ku a yeso i ki di pia ku ang elunga. Oi walo kasi ri. Ai fai mai ia, ai fai mai kana yo lo mau ngapu ele le panke po na fai mai. Oi. O a fo nanga nga mai fo ngi yo mai asisi mai ai nga mai kapu e mai la ko wa kai pia. Ana nga kilo le o ia nga fai le pu. O ia nga e won le fai lo pu e mai la ku nga le pen. Esele. Ole mena tu le pai fa ta la funga eselo fa no i le io se lo fa al sa mo se to ia la me fa porki o me vo le feita ia al sa mo e ia le lo to lo fa po le a la vale tinga lo tu se me fa a fa pena lo tu se si ona o se fa mo fa pe siontina io sole ai ka lo ka ai le ave e sa von te fa to te le lo la profesa o le to nga sa mo te le lo foi profesa o le ko nga ka loko awa ata ol keusiano ele tatau on ta ol keusiano ata ta lot e loku ya sauma fa ali mai ko kongo fa sala e loku so le ai un fia ia ko ngame ma ko yo le kal kongo atu le ia le lo fai mai o sawe inga i danga lisi nga le ame fa nga oie pare mi okupe ia e lisi to ina le esa welang kalanga wa ave fa ngoye ele palemia ia tu pel malo e malanga so talan na to ina le ia nga kuskusinga ia le o kango ku mai lang so yo le mai lang ale malo ai olea e ave tu pe leila loi ave fa ngoi o tupe ole atunu sorry te sawi longa fiku nga me ngo kango kusi lalo yang ilanga lisi lenga lau mai o tai ta por kalame leo apa fonga mai ni se tau i fa masinonga po ni loia po de te aro lo fa ki se ko sila ele tou fa unga mana tou warnings fa lua mai ko warnings i ko ngale ala mele ku mai samo ala mele tu por fam sinonga ta tu pe a fe le fa se me i ko i auto warning se wa mai sole o fango nga tu le o me o lena ave ye ile e awani ona tu pa ia isan fantana
Ai ua e pa ia lungo o penga te whailangi. Ma ia pang fa pe lai fa yang la ko ka lunga fo le pa ia i le mea lea. O le sau lungo o penga te whailangi fai le mai ala langa tala noanga leo. Le la e mo wela mena. Nei te ua misi se whaalongo se si o lo o. Fa pe o na whaalongo i. Le mea na le no le aku si lalo lang tala na lona fitu na mena mai i lungo lang whamtala. Awe whaangoi tupe o le atunu. Tala na le mai nei. Kala nga le makwa yung nga le tao fi mai le e whamsinonga. O whaalongo mai whamasinonga whaamore se koe sila e ai mea i eso. Koe sila langa o umana o mai e le whaiunga whamasinonga. Eu kau sao foi me sero kale no so le por me e ali e pule ali kule e pa ka ku ku pe. Le or kala sao langa le la pila ka langa. Ia se vai ringi kala pai mai. O la uanga sala tele i luma o le atua. Wa fa no tingorta. O la uanga sala tele i luma o le atua pe a o le fa sa o wa ngeu pa o fa sa. Wangi pa e faya o ki da kungu urau kai kai nga fe mix so fa sawa. On mem ka ki le. Le so fe minga ke fa sa o par bia man malo. O me ke so fa sa o par bia. Le o par bia ka par bia nga fi sa fai me fa sa o me nga e fai le ke dinga le nga me nga e fai. O lau sa foi man ko foi le criminal la por lo le ariso. Ia. Kasi le me ke le ka maro le fai. O le sau o le o koe whaonga inga sa mo le criminal lai polo, a sau koe amai kong. Ai sea, e eita wha moe i a king whai popo malatuma o la pi iam kako uma. Ta, o lele. O ko kat kongu la ko iei, o ai le kanga kau la fau. E ala nanga ngana i upu ia, o ia lea. O le o toi whaanga ngana ina i lona i tu ainga tangata. O ia kongu alea, e ola fau. E ola loko leanga. Ana whapea tu le epa o le tula i melto ina le temine. Wa maile ora e kaloka uma kwa kako. Ngā kongua. Ai ke loa. E kongi era ka mo Trump i le Barcelona. Ngā kongua e po mo i ero e Trump. Iyo. E sa e a mai langa kusi ake o whaonga e Trump i le patai. Te o lau fai kusi o le lopo feo o i. Feo o i kusi au ka. Wa aina o i uso. Wa aina o i liota. Ka kusi o fera o fai e kusi. Ana ko whanonga kule la kusi da IRP. Pesa o erta. Ya wa fai mai kusi. O le awa ka le loa po feo o i ang kusi. O ke ila wali ia tu le pai na o vai atu. E re kia sa mo le IRP. Kongua. Nga sui. Pe fai mai IRP e ama. Ngongo folo le observa ia. Ma mai lunga le tala pelo. Ia. Fai mai lusu fai tu lalo tu ia. Ai sa le sui IRP. Fai mai le ai ma se kala fa penga fai aku. Fe vai le IRP la tau ia. Wala nga alusa mo. That's a big part ole mele ole lakapi ulus. Yeah. Ai re ke ka ko. Ai ke role si me ke le oka se ke le mele u fai pa mia. Me ore decision making. Me ore 50. Kongi ya wangi. Ta sina me le o le wa mai le official a. Le yungi lakapi uma kamikia o. Le wa ese man la pisa mo. Le ua I lalo le ua mai le official o nga ia la kapia tamikia o. First 15, second, third, wa uma ia au kamikia o. Ia all grassroots there. Le ua ave lalo le ingi ia kasi o le mea. E sa organ ka ni femenatara ele se ingi la kapi fo. That's the old rugby union. O
O tulanga le wa ile mena le Samoa Rugby Football Union. Yeah. Le mele le ngona le wa terminate wa sa fa ngo lakpi Samoa. Yeah. Sa fa ngo lakpi Samoa le wori. O le mea mua resta la uma pol kalame la kapi a onga I lalo e whaalia MEC le Ministry of Education and Culture lea ua latou whaalia e le skala uma po kalame uma lava onga I lalo le o lakpi Samoa ia ua wawe ona malosi le SRFU whatu matatala I le tolu aso tolu sutasi Iulai pe whatustusa I le se fulu tausanga talo na kula I Merike wila laka pisa mua la lea ia ngā lulu e whatasi le MEC le Ministry of Education and Culture mata ngā luenga wa onga maanga nuu ile lalo le o laka pisa mua o le au te lenga la ua toe whatulanga ele malo le pulenga o laka pi onga tu manganu I lalo le RSFU male maisi me mo mai fone le peo meio o funding ma mena le fatu langa mai lalo ele MEC I o la kapila e au fia mai lato Ministry of Education and Culture le o nga lue fatasi male lakpi male uni le o fai nei ia le mana ia la na le mele o ye tato mele fai lo le tanga luenga wa onga o nu o por kalame la kapi uma o nga tulanga lua ma onga maua lulunga wa alo ia nei ma resitala I lalo o le SFRU lea na tala ina le aso tosu tasi ulai ua tele ua ia olanga ua tele vape fo ile alu ole la kapira ale fa kwa kalangei ia la tu fo I vaenga ia o tulanga na le ua la kapisa mo o le nga lue fatasi mal education and culture le ministry nga sa ola lau sa no nga len fai me nei tu lepa o le mea o le vanga ye nka kwa o nga mai o fa aku langa o mai o ele malo ia po kalame o la kapi sa mai lalo ka ko ka alo mai lalo le primary alu lunga le intermediate alu waku lunga college na o to al mansa mo ko kin le o to base 15 ia leota to ala sila I le manuva inga te maro melia au mai ale te wila lea au mai ale te wila lea sui ele loko le ofo le mansamo extend mai ka malo I le festival ia yo au mai I le ngata ina sui ele loko fa pe fango fienga sao le au al mansamo I sponsors ai sponsors o mau te wila lea nada ko yo so mai I nga I the independence ale kung ai sui the festival le yo sui the festival le te wila ai ba ai foi la I whangainga ka malo o le promotinga ka malo o so nga o fukingo ai fai e sawa ia te wila ai sia o lana mea na fai o ia na initiatinga mele o te wila le ngatala ina liu ia le ka pisa mo koe fa sa mo ka malo io fengi me ngofo fe me o te wila abe e sao la ile au I sponsors ai ngofo fa la ka pisa fa ngol sa mo la ka pi pa feng man malama la langi le ngosam ai ngofo ko e sele fa pa tu le pelo fa ka ku e ka ka no ma fa mai e fa mai ai mai fa ngofa sa mo fa vela ngo fe me abe ia mo sponsors ile te wila ai ngofo fa ngofa sa mo ka ka fa pa langi le ngo sa mo Rugby Union e fa ngo fi ai na fa tau mai ku pa lang se sole se poco le ngo ka ia mana tu foi tu le pao o inei amatou o laula au ia e fa ngo sa o la wala il palangi o le fen silver fen
Yeah. O le fern. E fai ngā sa ora ma le mela atau ia o le fern. O le la aua a nisi. Ai fai ngona le te wila. E le se fa palangi o avea ia le ori ia le ke wila. Nang fa pea la ke wila le fai malokolo o Samoa. O le sina mea tu le pau te ofo i le ori ia. Ai pea lo ia le se ori nganga i kukongu ngā ile. Il mai kaimi ngā le ngā fai e fifiri ngā koi. Le fisilingia. O le ala le tā ua o te wila i le mele. O le aso ngā wa na fai ngota to o le Mang Samoa. O le makua ma losi lava kama le o Mang Samoa. Le o ngā fai le story o Mang Samoa. E ke le story o mea. O kaka ma losi. E whatau li tangata. E malama na palangi mea. Ai fai akula le story o ke wila. O le ala le story o ke wila. O se kaka ngā kapi. O se whala au ngā whapea ngā mauai le se ngu o Samoa. Tusa o le aikia ngā mai e le li ngā laku i whiki. Nano whai mwhamtala. Ngā latu i whiki e whetau tono le latu e whailoma le Hibiscus. Hibiscus Festival of Whiti. O le mō funga la au. Sauroa ia malunga mawhaponga ngā. Lela sau e mawhaponga le te wila la Samoa. Whai mai o le National Flower Samoa. O le te wila. O whenka ko mai o le National Flower. Ioi. O la voe moe o Tahiti. Moe o la voe moe Tahiti ia le ke wila. O punga na le na mai. E whai ngō fie ai o na sao latu le ngoa o le Man Samoa. I flower, the National Flower le, i mo meo sponsors. No. Ba aila i le mele tatou le tupu nei. Mele a inga bebe sigil la kapi. Ma whai mai ia. O tūrua se fulu le au. Tūrua se fulu. Le ai ma se sponsor nga ke pia sponsor inga. Io, tu sa pia le te mirka kua pia pak. E oku maka merkasi. Ala ka alo man merfaka ku au. Le ai ma se maka i kua merfa. Pai ke leo la fiangol me. A lela o fai atu i le malu. Se mai fai se fai ngai i o ese o kou i aranga le fale kongu le mea. Ai lau fai mai, o le ase me ua le accountable lai le poa. Le ase me ua le accountable lai le poa. Nan me lo fale kongu le poa. O ye e ka alo le poa e fai inga e leanga misaup sa e kua ili. Le ilo uma, ngai ke sira fia soka po le mea. E oki loa ia le misaups. Ia no. Coach. Oki coach e oki ia official au e a fia lunga administration. O mea nga e o fai au ka alo ngia kungu. E whaalua longa fai inga kai pepe o meo o bang fai nga o ka kou e sa mole tuponi mea. Fai inga wha fia le HRPP le lako lida. Ai le ima se me fai ia. Sa o loko ias sa lele i e pule le HRPP. Langa fai lai fai kau e kula e pa o langa HRPP. Ai o le kau ke lo le ia me kau por kiki ai. E whaalua lope whakasi na whai inga se vanga i lau leadership. Pase kuanga. O le picture la ngai i le HRPP. Le kupu i la kapi Samoa. Le fio ese. Mo musu e o ese. Le la o kulo ma le se isa o le palmia man ma lol palaka. Si paka uma ia le vanga ia. Usa tipisa o le waya. Tipisa o le waya. Ke mua i malesi. E vai le o ke fia fai unga o fai e li palmia. Ko ale loko e fai. Te le pai e le tala vo le atato. E le sili le ka i lo kapua. Marina. Nga le kapua i alo e le akungu a koa le au. O kiro. A e mafua mai a le tapua ia e le atunu ia le au. Mafua mai lunga i o. O le mea langa, kaunga o ese. Langa wale koe kapua ia e le atunu le au. Tu loua sa mo le ota. Tu loua sa mo. Si eli le tai malanga le fai fo yasu. Ele lopo ilo nei. Na usa uni le malanga le o nei le ke le aku fai inga i mano. Ai o mai langa fa alinga i lungo le pe fai langi ya Samoa. Kami kile le fai yasu.
le te malang pai mai le whaalinga le ria Samoa o lau tama whanau lea o le a malanga talo sangatu mo lau tapua inga i lango i le mansamo lea lai po i mai nei te lo le mea sili no le fifia o mai le au le ori i o tusipisi le coach ma le sieli na sa kapiteni o i le la mai kalen ngai le mai la ori ia ave le la kusi i pania senga man ale avatu tapo kala me vai o tusipisi ma le your calling is to become a coach your calling is to become a captain team captain so focus la o loi mea na ele i valawina o loi le atunu te lua koe whaingi lua kusi ko o kusi po ai whaia kusi ele se ia whaia so le o whaia inga kako auri i maoki au whakala ka pia ngawhia lua mai whai mai kusi pānia man malo le langu le langu mai le hita pipi le ua langu uma koe mana ori ngau aku nga kofi ako e coach ma koe kapikengi le au ngau aku nga lua koe whaingi kusi Seo mea ia kakaunga o inga i te tatu atunu. Tu ko o tangata, o sol tangata i lana mta whaioi ngā baku le malo e whai. O le laku whai whaasa i lele le mea whai oso pulu sala lau e pe pule ako i mea samo. A whai fo i ua whautua ina le wali ia i lunga ia tama ia e whai le kusi ave i ol malo. O la ua e whai al whai unga o la loto. O le awa ai leo aku e coach ma kapkengi awa Samoa. O fea le ua uma ia le ia Samoa. Lai o i ol me lai whai al malo. Ta tia loa e la ua i. Ai o i ol me lai whai me al malo. Lango o le ele kungu. Ta o tātou. E kau ke baba ai le kungu i mea umangi. Ka kau ke le baba ai i si tangata la e pūlea o malkaka le pūlea fea. Le kau ke baba ai le tunu i. O fea la i le majority o le tunu. O lai le fo no falongo tu i fono ia no fai. Ia, o le majority o au makalapula o il mea le wa ia nei. Saka kawala ya la uanga ba ai aplo le mea. Wa lo no ta inga le i va inga le. Ia ave ale au i le World Cup le fai le tau sang fo. Ia ave ale au. E ave male pele fa perka ko. O mane kele le fai unga le o fai le afionga le li palmia. O kau ke pole fu la vai mele la sa. E ai foi isi World Cup i luma. Ai a sa World Cup nga. O makwa stabilize le ka ko. Le ka ko au ma le ka ko. Asos. Ya la nga ko e te ro. O le ua laka me ke me le World Cup. Ai ma fai anga ko e fai ra vanga ngi. Fai fa le leise o tamalo padlam. Ia pio number 1 coaching ali e o por temine. Le mela take de yeta tu in la kapi mana tole o te ile in la kapi temine. Take se kupe kele. Langa mo i foi o alo le atu. E te tau to tongi tamalea. E sau e coach le au. O pad lam foi la. Nga ke au mai uma top players i Europa. Top Samoan players i to tonu Europa i ma o to ina New Zealand. So far, ele mfaina mai sambilotas ni kamai ka alo. Ton melanga e lau kele i eire vai. A tangata i tonu le, a mai le tangata e draw mai attention o ka alongi. Langa isia, o le akungu ulanga le akungu u whemi kai kangaka. A o nei na fi nau le au ar tatu lunga i le top 10, top 5, ni tatu vai le iai. Ai le ma whainga whai aku de World Cup, aku ka alo kua numer wha. Ele, it doesn't make sense. Pero mianga le tau fi na o toile tato a mese la vai la kapi a vatu nei la le atunu el malo ia tato au limas funziona le or even 100 millions se la miliona le mai se coach le mai tu sape tasilua masine put kera ile wala pa nga poi sa ole lava na matutoi. Isia, como que eu lai mo meu professional players se pengo fie nga kufa kasi.
Ai mai ngila ko inga coach yang mai fa ko mai coach la au mai ka kusil par menga ma kusil par ni. Ol mera vai kasira o e kusia le sia ori. Yo la kusia ngai mai e pa ka nga fa lo i kusia. Yo. Ya. Kayo le mek nga ka pasa ya. Len mani al mele o tatal no e fa o so mnatu fo il to tele life a fo mai. Awa o mene o mnatu ne o le e tele na le a mai lu mai e nisi. Me tonu ana o la e fini ngalo ile atunu. Mani al mele wa mai ni. E mafaya ona to tongi le ia pet le mesau. Ya. Fai le au le pio le. Yeah. Top players mala mai le ko fa nga New Zealand. Yes. En ma ko kama le first five le au ko ka alo le NPC ai. O le mikiro. O mikile o aivo. O le Samuel Loi Christchurch o Moanga. Moanga o le afatonga af Samoa. Le foi nga ko foi ngai ia mas ka mikile o aivo. Le foi nga first five foi. Devo ko ka alo ngai ia Samoa. Ia ai na vea lo. Lalkonga. Ia. Afa Samoa afa lalkonga. Ia. Ia supuanga. Ia. Ia. Mai ka makinga. Mala la vai la ko ka alo le ko ka alo ka makinga moanga. Along kinga. Ole Samoa along ka male le konga. Betul. Ia. E mafai alang ko la ko ka alo ia Samoa ke mingi. Ai lai. Alo ko ka alo ka makinga le NPC. Ia. E ko kele sole fai kau se lau fai kau wafe ka meki sa mo le lei. Ai le fai kau mika kinge pe ale ingi si recruiting ka meki ia. Ia lesi ka meki. Lesi ka meki le valu nge ia le nga valu ia New Zealand. Ia walua kolu lua nge kau sanga ele ko pikia ka meki nga. Ala be ka alo. Al ka meki fo mai ni fo ia si mea nga ole sa wo sili lo ile fai ko ponga lo fine ma lo sanin lo ole wo le lo sanin no ya ka making a Leo Willie very good for a player nga ya ba yo ka making manga so le mafai nga ba ko ke lo uso mele ke mafofo ngai ko inga nga makamil ka pisamo te mato Ortato atunu osamo na amata mua le mele o le mix o local players. Ka meki mai fafo. Sa ole le. Ka meki mua nga bako ko inga le o Paul Woolworth. Sei. Ole ke o loko lua. Jack Hutch. Ia. Ke le loko feri nga ka meki ki. Le nge ia la coach Ponsempi. Ia. Ka meki mua nga bat. Ma ko kai. Ia faso solo ai ka batu isi o ri nga o so ko ma fats. Malako Michael Jones foi. Nga mo ka ya Samoa. Sa ole le. Mo ka ya Samoa. Af ko mo dia ya le All Blacks. Frank Bunce. Yo ola ori umanga. Ya tu sa o Michael Jones ma le squad fa kasi i karong ma Wales si Samoa. O afaleu o Petaya ni pe o ka miki ko mua Samoa nga mate lo nga mix ka mika alo ia malo so ato kilo ka ko spence coupe sa olele at least lima fe se pour faire le player yes se pour faire le player at least something ia se coupe se la faire le coach ke lo so if menga ka ke pa ai au ka alo ni ko o le tupe ta uta la so yes o le mane ane me ka kaula va ai ka ko menga ai ku ia me fa por kiki e fa ko e se me ya mama kongi kam ka alo ko kongi coaches ka ko kilo le end result me ta olele Manai al mele o eta tanu ngai me ia kau kupi. Ya. Ole me ia wa kongi le ka mai. La nga fai la o lau le ngalwenga le la fai. Ngal kulenga malukan. Ko kongi le la. Wa fa fenga ola lo ai nga pa fa pe
e kero kalo mo Samoa ai le sau. O marka ko vai kemi malo allo tonu Pero le sau ka sengi ng kalo mo Samoa. Dole. E fa ko ela ka mo rasta yo Samoa. Ai, uso. Mai mai sele. Ia ali ngali lima sela umban faf kai kele ari. vai lá ko inga sa vai ko dia o rungo le lepo le ka lu rungo le akele pero la que la ko masikala fu le fa pe fi la ko inga pa mai vai o ko kamikio ngai ai e u supo ia la ko e menga por lo kapie ai pe vai